Baik Bapak Ibu, tema kita saat ini yakni keteladanan. Ifuliju uhwa ita badaizo ita Yesus Kristo ya ahobu. Falu khaju ita ba gangirenua ba sebasu dodo ba channel YouTube ya kabe Bali Nias. Ba fatwa botohi manganrita. He ama lo balangi masoboy banua siawa abudana ni Fatima bada Yesus Kristo sang murifi yaga. Mada sogel bay borda teu bakhema. Mela tebula rauga balaba malaba bang masio yaga bungi maah. Bahi zama umasiga mangerenusi tarumalima. Baina yago jifau bakhema. Baba mekhama fatwa tua. Ireke dani tola mauri fango tarumalima ara balala mauri masero maah. Amalaga babolo gedoni maare. Ina tola ifa ema itu raigo da Roma 5 si fautu bajo masir rauga batu Yesus Kristo na mangadraga ya tuh si to bali angernu ata makha tihalia moriba buku wasiat ni hala moriba zurazinuna otfle rua ayati sara irogi siwa bas to bali siaan yang ngernu sibata te serai bazura zinuna otu afletua ayat sara imane taromalulangi haleluya ya ahobu niha sangat tau filobalangi so masih sibai oroisania andra stobali tuhonia ya eda tobali duma ya ita andre no irai tarongo nalawa andre ine simano ga ex andre ono gajet le tokia ita nasimana gamotania fehede simana da le ifaduhu ba amwata ga ex sila bagar soroi khazatwania amwata sisahi ba sila baga tenga soroi badro zatua noina soroi baba amwata niha sifasuya iya bermeirauno zang nengoni buah-buah zatuania. Sanura sinuna andre ifadua ba mati hebisa ba buah-buah dede niha sangat tau fi Yehova basang masih taromalinia. Fa muso dede bahobu ya molangga lo balangi tengah ha bagetenia. Irugi gai mitou drononia dania. Bermeirauno zolo buah muata jatuara. Laogorofi wa malua sila atula sila omasi Yehova fa moaduza ngazehi rauno ba wa mata sisehi niha samalo sisehi ba heta ira moroi bajila atula soya ngabala ya ita arete kaoni babu aurifanga fangatau filobalangi ba fa malua taromalinia ina tola tafatu bania kulidana buah-buah nia samati ai fatau ya itaga ina to bali duma badronoda fala o khega di sehi ba fa amuazu baba aurira berzimana no ta nago di sehi badronoda baba ngautoda dania regeda daromali talomgan he Yesu Kristo sang holi yaga no mangrenusi daromalimu bahiza ya fawu ya bakhema zamusan baya utolo raga ehamarunya muni baba nolo ya anga baba ngosi taromalima mendomana baba auri fanga ia balala ba auri sero maah sauha gelu Yesus Kristo sauha gelu ama ni suno rauga gete-gete bara ya si manas tu balik angrenuada baya fama itolo italo balangi baina ge tatureheni channel YouTube dai ta like subscribe bata fusasi khra boda tan be ya ahobu